Hello, Tuni, Kuki News, Bezose, na bonza vin lem na ki na vin. Part sort pi hi in langa ahong kizin zin. I chan ham khat hi aki boyin. Ahin la hi chi in langa ahong ki hong zong hi. Ahong ki mo ahong hi boyin. Kimu pi thei kimu a inam sunga la asap na. I chan ham khat ho zong hi. Anaki say khom a hi in. Say pong thei thei. Neo khat hin say do hi tin. Tu ni khel hi zong le ni dang danga in langa ahong kijin sunga I chan ham khat igam sungova boina ito ho ahi lawa hi le igam sungova ilha sam na ho iti kiven bit de hom ti ho zong in sai deu hin tin in langa ahong ki hunga zong hi I chan ham khat inam sungova dei lo ta hi thil ho akimuin hi cho zong hi in sai deu hin tin tu le tu a hi mi tampin focus I ball penu I ngai la penu a hi lo le I dei penu separate administration a hin la hi chi separate administration mu theina dinga hi mi pin I to banga role ineu ham ti hi I henai poven tu chung in langa ka hunga chu ni vei ta hi rally ahin khat vei chu sit in protest akibolin khat vei kit chu ahi le chun rally kinei ahin lamlen zot na kinei ahin hi chi chung ho a chong hi in langa ki jing ahin ki pa le Jing in civil CSO leader ho organize na chung chona chong hi I san ham khat rally akibolin mi pi hon MLA ho panmun ahi lo le MLA ho din mun ho hi danger akisa in ti chu phamo ahi chi to banga thu ahin tan hla kha deuham ahi lawai le hi chi dekol pu thu ahin nung kha deuham ti ho hi ki chat na azong rally anaki bola student organization hon hita chu rally organize ahin bol vai cho jong so anaki bola ngaban le hi chi chu ti ta lawa jong iso pinu dei lo ta ei bol pi wa ana molim na chunga I chan ham khat hi chi dei lo vet sa na azong chu anaki bol ki da hi in igam sungova hi mi pi hon ipan la dan ho hi niau khat awat ni katino men hi tu ni a hi sau zong hin sei lo deu a hi lawai le news adang dang ho zong update khuti ta hin bol lo deu a hin la inam sung igam sung ahung ki chot lut na chunga I hla sap na ho ka sei nom che a tu ni a hi video neu cha ka hin bol a hi in tu le tu a jong hi mi tampi ilung kim lo na ho jong tampi umai the hi point thumbo in sai deu hin tin hi chi oi ta veleu chun mi tampi wang chun a khen khat chun ipi bola news na nga ai tam a hi lawai tu la ipi bola video kimu lo ham ti jong hi tampi hung a hin in gam sung inam sung hi mi tampi news zat sai jong nante adi seilo jong mentin adi lo sei jong nante hi jong le tu din mona inam din mon Kuki channel family ho ahi lawa hi le kei din dan ahi lawa le ken igam inama dinga kavet dan he ahi le zat dang nam dang ahi lo le email ma ho hin adang dang sei na vente hi zong le inam sungwa Kuki chaten iti lamdi izot theiwa mi veton hi wa tua ithil thum ho hi iti hin pi dingham ti ho hi study na sata ki bol hi in hi china chunga hi center to tok nei chu inam se pai ho hi tawin ahi le hi chi bo hi mi pi hon ingan sewa nam se pai hon tok anei hi center ho to tok anei pau hi hi chiwa hung lol hingjing ding ham ti pa hi mi tampi lunggel hi in a thing ta atu ni a hi mi pi hon he diu khat seile mi pi ipan lowa nam lam kai tilehen SOO ho to center in tok anei na bo ingan sewa hi le ka namete ho ithil thum I mo lo de wai na ithil thum I mo lo de wai a hin la
tu ni chan ge ya Kuki Chaten demand I bolu a hi lo le Kuki Chate e eng bol na chungwa Kuki Chaten I dei I thum na wa hi nasata ki machal hi koi macha gamin hi chito banga gam anadela a hi lawai le separate na ding separate state ti ding ham separate administration ti ding ham hi chi anathum na wa hi a hlom pe na kumsom ni chunglang adel wa hi a hin la Kuki Chaten tu chunga I thil thum ho hi IVAT na hi le chun gam dang dang ho sanga jong hi record hoi ma hi ti hi ka seido no men a hin la e ho chun kumsom ni noi lang in mu di wa hi a hi lo la kum khat kum ni zo le mu di wa hi tai ti wang a ki sei thei po hi zong le midang ho movement sanga Kuki Chate movement hi a chal he ti hi ki sei do no mai tu ni hi 1st February 2026 hi tai a hoti a hi le chun tu a hi 2026 la khat jong ki chai ki da hi tai na la khat hong ki chai ki nai le 26 jong hi kang ta hong ki chai ki ding hi ni ji chun mi pi hon rol len ta ine ve tu nia so ho ke ho bo ingan sewa hi chewa hi mi pi hon ke ho kapang po ve iti vai le chun igel khil kha de wai a ki ho ho a ki ho sa de wai a hin la mi pi hon pressure na sata I bolo ngai hi ji chun tu ni a mi pi ho zo sin jong thip be a I mo nga de wai poi ti hi ka sei do no me nei tu ni a I topic de wai hi le ga ve leu chun biren le loi hon tu a hi government tha sim na dinga na sata apan alawi ti hi ki moi tu ni a jong chu Delhi a dinga BJP MLA phabep pi hi somni lang hi Delhi a BJP leader ho to ki moto dingin ana chiwi ti ho jong hi mo a hi in hi china a jong hi birin lam kai na ana to jingo a hi in hi chiwa hi mi khen khat dem loi social media za sei loi jong kit tawin Kuki MLA ho jong azaw poi ti ho loi kinil na tampi ahong do ki tain hi chilang hi e hon MLA ho zaw hen lang zaw hi zong le I thil thu mo to akikal na I ma cha am lo hi a hin la boy na khat pa wang chu niaw khat hin in zaw len se weten chole MITE gam CCA tu a hi MST laisa na ding thu phon ho jong anei vi ti ho jong hi mu a hi ki ta in phat ma sa jong che MST laisa dinga to gon ananei ji over ta chapa khat jong anamo lim hil a hi in hi chita banga Kuki Chaten pan ila jingova hi le chun hi chi sanga jong hi imachal de wa hi tu chunga jong chu ben ke ko na a chu ta chanu khat na sata hlaseta ka na ho bang chu IVAT na hi le lai gui anal hi jing ji in hi chi ho to banga hi pu na nova nam mi pi hon jong pan ila jingova lam kai ho thu inonova phateta I din khom wa hi le MITE hon tu chunga hi ipi bol jong le Kuki Chate thil thum hi a kha zo lo de hi ti jong hi ka sei do no min hi ji a hi tu le tu a jong hi nasata milong ho hin su boy na ding to gon anei jing wa hi in a hin la ina to pau hi nasata in ama chale ti hi ka sei do no men hi chiwa news khat hi ga velo hen hi chi tu ni a hi in hi chiwa ki sei hi a hi le BJP MLA somni hi Delhi a anachevin Delhi a BJP leader ho to kimoto dinga hi Jing ni kho a kho ki ho diu a hi in hi china dinga hi anaki pando ta ve ti a hin hi chi BJP MLA somni kiti hi ga veleu chun tu le tu a hi Delhi a chi a hi win president rule Manipur gam sunga a hin a hi le hi chi hi ama ho to gon dung zuya chu a hi le 26 January a chu sim do te ding Republic Day masanga hi sim do te ding ti hi to gon anane yo a hi in a hin la e ho Kuki Chate hi pathinin ei pan pi ji dan hi mi pi hon he thim hi zong lew han alang khana chu pathinin imasanguwa Kuki Chate ki ngol he zong le pathinin e hin lam kai ji dan ho hi IVAT na hi le
ta chanu na ta chanu khanin hita chu MITE hon na sata anasu gen theiwa anasu se nova na sata gen thei anato na nunga hi aphat kito chana hi chi pressure I bol theina deu lampi khat hin sempi kina ama igam inama dinga anamolim ta zong le igam inama dinga aphat ahung kito dan ho chu iga sewa hin 26 January a sim do ding ati pau chu hi chi alo hin thailo na dinga chu pathin pan in gon pe win athi chu ikipa pi vi tina hi lovin hi zong le Kuki Chate I mut pe na wa zong pathinin in tho kha zina ho hi IVAT na hi le na sai hi zi sun tu a hi 26 January an tip pen pau chu ana lo hing talawa hin alo hin lo phana hi tu a hi February nisim somleni hi chika a hi agang thei pe na president rule la do a government tha sim na dinga hi to gon na sata in a bol ve ti chu hi je a chu tu a Jing ni khwa hung ding 2nd February 2026 a hi Delhi a meeting nei ding ti hi to gon aneiwa hi chini kholehin aki ho tingole February ni sim som le ni hi last deadline koya hi chi a hi government tha sim do te ding ti hi to gon anei win Kuki Chate Kuki MLA ho zong hi offer a bolovin minister IPP ham tu dinga zong hi agong ve ti hi zong le hi chiwa hi Kuki Chaten I khai pe wa sumle pai sanga kagam kanam kangai loitia idin det na wa hi le chun hi chi zong hung felding president rule atha be a hung kit ding hi chi president rule kum khat a hin tep chon tingol hin fresh election hung ding a hin hi chi fresh election a bol tingol chun BJP zong thunei ta loading Congress zong thunei ta loading a vote tam hung hitting a hitain hi ji chun hi chi ho I movement chung chang wa hi na sata pathin hinga itaw wa Kuki Chate ta chanu ta chapan phateta pan ila wa hi le ikinep naw hi ahung nai le tai ti hi ka sei do no men hi alang khana tu ni news ho chuga veleu chun MST laisa na dinga hi Manipur government in to gon anein hi chi alaisa na diu ho alaisa na ding mun ho Manipur Transport Department in to gon a hin nei dung zuya hi IVAT na hi le chun Tamenglong district a hi in Ukhur a hi in Kamjong a hi in Wabagai a hi in hi che ho hi nai cha hi bo chu Suknu a hi in Yaingang Pokpi a hi in Chandil a hi in hi chi le sang thim atiu ngaban le moirang a hi in kakching a hi in yaripok a hi in hi che ho hi a hi in Thobal hi che yaripok lang na Thobal district sung bo a hi in a khuti a hi le chun tu ni a Manipur government in to gon a hin nei na a MST laisa na ding ti to gon anei na ho jong hi IVAT na hi le mi tampi alung hang jong ki chu aji chu Manipur State Transport Bus hung lai pan ta ding hi chi ahung lai sa wa hi le chun IPP hamung so ding Kuki Chate demand aki chai tai ti loi jong tampi ki so ai wang hoi ta agel lau chun tu ni a central le state government in to gon anei pa hi alang khana cho hi nge aning lang khana cho plan dang khat chu nei na win te hi zong le avai hop na wa ko na hi separate hi now hung ki chi deu cha ma sa a MP pawin buffer zone a boy ti a nasta min asei la ya ama ho MP pan inner MP pa na ti chu Manipur gam sunga MP ni o me thiu chala khat outer a hi in khat inner a hi in a inner pa chu bimal khoi jam in thu an sei na a chu hi chi hi buffer zone a hi in hi chilang sai na hi Indian Kuki aumin hi chilangai MITE Manipur aumi ti a jong boulder phateta na ko chin hi ta
mi tampin buffer zone ampoi ati lai wa cho aman hita cho an holim a hin tu chunga jong hi Manipur government in to gon anei na ho hi ga veleu chun tameng long a hi in ukhur a hi in kamjong a hi in hi che ho hi alang khat a cho milong ho gam sung hi cho alang khat a hi chi chandil ati na pau hi tu chunga hi ei ho gam sunga koi in pan ala lo ham ti so hung ki he chen ding a hin hi chi lam kalang hi nasata to gon anei wang wa chu Kuki Chate tam na pen a hi zia cho an zo lo wa hi na hin la kampu pi chu noi si de wa a hung wa hi le ta chanu hon na sata na tin wa ta chapa hon anung langa aga no wa hi le hung do theila wa an lo hing ta lo wi an lo hin lo pha na wa chu tu chunga hi amin zau ta lo chu na hi chi district ki sei na ho a hi veleu chun Churchanpur district a hi in a hi lawa hi le Kampo P district a hi in Tengnopal district a hi in hi ho zau ta lo cha ji chu more a jong nasata tinu chala army ho na san ge jong pumpi a hlut go noi so hi ji a chu hi chilang ho ki min pha ta lo a hin la tu chunga igam inam izat mi chen na ho hung ki min pha na chu hoi lai ham suknu a hi in chandil a hi in aban le kamzong a hi in hi che ho a hi e ho Kuki Chate zong ki cheng a hi tameng long ho a zong ki cheng na cho hi zong le khoti ta ki tam lo I tam naw chu chandil a hi in suknu a hi in kamzong lang a hi in hi cho a ki tam a hi in hi chi ho a hi a hin tum got ke de wa hin hi chi chunga hi koi ham e ho hi a area ki khente pangkhom hi te ti zong le ki pangkhom theilo I VV ho be zong hi thing noi ho sam sao ho rotation achi theita lo wa hi le VV ho hi gamginga aki koi a hi in milham a hi in hi zi chun rotation chiu te ti zong le koi ma hi chi rotation chi na dinga chu ki thunun zo lo hi bin keima gam kai ti hi I pe cha wa hi in hi zi chun tu a hi ahong boy ding chu chandil lang a hi in suknu lang a hi in hi chi kamjong lang a hin hi choi phateta ai ki got nu ngai chu azi chu ilut sa vai le chun tu chunga hi MITE state in a hop na lai ti na hi tabang hi ta a hi le hi che wa zaw lo si su tu ni a hi Manipur a hi ta poi ti chu a phot che na tabanga hi ta chu hi zi chun a hi the a hi le Kangpo pi Tengnopal a hi lawai le Churchanpur district in pan ala dan ho hi mundang danga Kuki Chate hon jong phateta pan ilawa organize phateta ai ki bolwa lam itin deu hi chu a hi lawa hi le chun tu chunga meite ho in tes a hin bol kit nova hita chu district za choma MST laisa na ding to gon a hin nei wa hi ti pa ilung themo wa ki koi ngai cha na hi chi phateta ai ki koi deu pan ila deu tu chunga Manipur state transportation hi chilai mun ho ai ahung lun kha ai le chun ama hon ka gama hi ti pai claim a bol thei deu hi chi to gon he ane wa hin milong hoi pil thei wan lang hele tu chunga hi u khura hi in kamjong a hi in tameng long a hin hi cho a hi chi lo wa koi vai le chun bai ta mei te ho chun ama ho gam bowa a lei sa de wa hi na hin la ama ho hi meite hon a hlep phla ta ji wa chu tu chunga Manipur government in Manipur state transport ho hin an hlep phla ji wa cha ama ho state jong hi Manipur a koina lai wa hi ti a hi na hin la Kuki Chate ipan na ho I hat na ho mun ho hi tu a hi Manipur gama ko na akat hata ve ti to bang hi ta choi ji chun mi tampi hi chi chung changa hi ilung han sang wa phateta ai gamgiu hi idal ha lova gamgi ki kai pen hi phateta ai din khom wa hi le chun boy loading ei ho dinga separate a phot set na chu hi chiwa ko na jong hi mu the hi ti pa chu he thim na diwai hung kil chet wa hi in chule ilam hla na wa milong hon na sata isu gen thei na chung changa ko tu in 24-hour total shutdown ana ko yu ahin hi chi total shutdown ho jong hi
an appealing talo ti lehen appealing lo ti chu 24 hours sung chu ban ki bol talo chu ama sa jong chu milong hon esu boiwa esu boina chungwa cho ehon counter blockade I ball kit no wa hi le chun ani ni hong ki hong chat jing chola hi chi hi tu chunga jong hi milong hon na sata isu boyo hin I ho na sanu jong a halo hin hi chi ho hal na chung changai phamo ki sa a ko tu ho vai hop na zala chu 24 hour na pungka somni le li sung chu shutdown in a ball wa hi le hi chi wa hi ada cham lo wa milong ho table a to ding nom lo ho si chu hung pot do over ama hon jong table a hin to pi taw chala e hin to pi wa hi chi wa ki ho hla na kim lam kai na a Kuki langa kim lam kai aban le naga milong ho langa chu UNC ho analam kai wa hi chi wa chu ki ho na ana neu hi chi ki ho na ana nei ji wa chu 24 hour hling lo wa chu total shutdown ana kila do hi chu hi chi chung changa jong hi mi tampi he thim lo a hi wa nga chu hi chi 24 hour total shutdown ko tu in ana ko hi lo hling hi chu tu ni a lo hling lo je a gari kilha hi po in ei hon I dei pe no su ama ho ki ka sunga jong hi chi ho hi Kuki Chate su gen theina ding a hi lawaile su boina dinga to gon amazing pau hi ata ta ham a hi lawa hi le azo ham aninga ka khatna mi khatle ni hung ki kuma Kuki Chate su boiding agon ham a hi lo le melong pumpi pang khom ham ti hi het theina dinga to gon anaki bol a hi in hi chi a ki bol dung zuya cho hoita success an hi chu ama ho jong tu a NPO ho jong hongwa UNC ho jong hongwa hi chi wa ki ho na ana sei chu a hi le ke hon tu a ZUF mina na hin tong Tiger Group kiti ho Kamson Group kiti ho loi chu ka het pi po ve ke hon ka to sot po ve tiu chu na hi chi ka to sot po ve ati the wa hi le chun ama ho sung ka jong kito lo wa hi bo ve hi chi hi mei te phabe pi in milong ho ahin ti lova na ahin to hi ti chu kichi ma mai ta chu chu ko tu leader ban jong phate ta phun do na ahin nei ta chu hi ji chun lam kai hon to gon anei wa lam kai hon vai ahin hop na chung wa hi ipun ji lo de hi ti pa hi neu cha ka sei do no men hi chi ni a blockade balding a hi counter blockade balding a hi ti a lam len ting dinga ta chanu ho hong kon do zo si na bon chawing ka pa chai nang ho han san na zala tu chunga ko tu lam kai hon to gon anei pa lo thing the a hi ti jong hi ka sei do no min he nge alang khan a chu shutdown e bola hi le a ball ho len a hi nai hi zong le ilam kai hoven vai a hin ho pau hi inama dinga si na ima cha bol lo a hi ve aji chu tu ni a e hon hi chi lampi chu ki kha hen lang milong ho an ki sol da hen lang hi le chun milong pumpi hong pang khom the ai hi chi chu a hi hi ji chun lam kai hon ama ho pan khom sanga chu ama ho sung jing jong akitu lo da no chu neo khat het do theine dinga to gon a hin nei pau I het do theina pau zo chu poi mo zo ai ti chu neo cha tu ni a hi chom cha hin sei theu hin tin jing ni ho teng le Kuki len ahung ki hung sunga I chan ham khat e hoi administration anaki nei khalo a hin la tu a hi administration ki thum a hi tain ni chi administration I thum na chung wa hi ilha sam na ho a hi lawai le administration pateta ai nei thelo dan ho jong ana sei hi tin mei te ho pandan ho a kona jong izil do the hi tu ni a hi MLA ho Delhi a china hi ipiham tele tu a MLA ho to gon hi lo pi tu ni a meeting ane ho jong hi che ho hi ama ho civil organization ho ko committee ho a hi lawai le organization CSO lam kai za chom ma ho group ho hin to gon a hin neva ami pi hon lam zot na hin neva MLA ho pressure a hin bol wa hi le hi chi a ko na chu
BJP MLA ho zong hi Delhi a na kon do wa 12 katina 12 February ka a hi gang theilam pena government form do ding ti hi to gon nei ding a hi MLA ho pressure a bol vai le tu ai ka kon hi bo cha ai wanga hi chi chunga jong hi Kuki Chate part ila lo wa hi le chun I macha lo thing lo ding hi ji chun ikichat lo de wa hi ama ho pressure ki bola chi a hi bo win ji chun ichi thewa ngai ahin la alang khana chu tu chunga meitein government ahin form do a state government ahung ki na hi le chun Kuki Chate ini eban ini de wa hi ti chu ama sa jong chu ikiboi ti lova president rule in a THUM na pe no jong chu Manipur government in Thane da hen central government in vai hin hom hen khuti han lang le ku kiten demand ibol ho jong bai ta ki sei thei ding a hi na hin la Manipur government in tha ne ya hi le ku ki cha te a dinga hla sam na lin ta omi kiti a hin aji chu ikikap to wa hi jong le state government ho zo si chu ama ho langa pangziu hi ta cho aji chu majority ama ho ai ji wa chu nasata state government ho jong ama hon aman chao chala thal sang gup lang la do hi chi ho mang cha cho I bol hi chala a hin la tua a thal tampi nei jong la changa nei lo je wa chu I chan ham khana la sam wa hi in tu a jong hi government ahung ki sim do a hi le chun aning a hi thal chang a ki koi ning kit de wa hi tain hi chi ho cho e ho chunga a hin za the wa hi ni ji a chu Kuki Chate Manipur state in tha nei lo lai se a chu I thil thum pau hi machal ding a hi in a hin la itiam khana tu chunga MLA hovin support a hin bolwa government ahung ki form do a hi le chun ini ban ini de wa hi ji chun ichi thewa nga in tu chung PR hi alo theilowa extend ibol ne abol ki theine deu pa zo hi Kuki Chate ingai to wa pathin hinga I thumowa I khai pe wa I pan de wa ti zong hi avela kaga sai the in tin hi chan chu tu ni Kuki news pha so ta hin sem theilo na chung wa zong I hin sem thei ki ta je wen pathin hinga zong ki pa thu isei ki no win aban zoma zong I hin sem zom jing de wa hi ti chu a chaina kaga sai the hin tin tu ni Kuki news en ve hin ngai ho zo si na chung chi win ka ki pa in na bon cha wen pathin in phat thei na bo jing ta hen Kuki